Nilip along BJP mass joining amei kepadopon. Non malom a constituency tin along sitame BJP mass joining amei kepadopon bo mason thak thaksi pini lethota Nilip ke parlo hiri bensing rong phararong mate pathuak lamalong pini ni phai korener ke phai kuri suri nereng kor phorni BJP mass joining amei kepadopon. Labang so amei along APHLC lapen Congress lapen ASDC a political party tum amit hanga song of handing kachi thei kawidet penajok pini BJP a party along kadogowe bang suri sira bang troga bang photum BJP along ho or pidunsi kadogowe abang photum chingbedun bang some along Nilip mondal president kahai sarbapuram teron penajok si mei charipon ki pachini nang jia sayang deng an Nilip mondal secretary sar relief son teron penajok si lumaho sar potapan pachini pon bangsa amei long lumahu sar potum kachitong pon lake Karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram rong hang amana peng pen chitong dun lapen local MEC Pavitra rong pi EM Richards tokpi MEC kidoan EM kidoan lapen rong rat BJP political party phan ki kroy rat asong tum doan chirap chitu dun si mei misen pen pachon long Nilipen Philipisu bola sokam dami nili kapetang jia bhan no nili bori pon po la son sikar biang lo atto kan lo tame contractor to payment and for running bill and po abia bang ya kam chipetang kedia to do la si state government penta blacklist kuri lo la pen ke kabia lo autonomous council penta alar tum ban blacklist kuri lo sita la so towar bang ke mesen contractor Ningkani si eta cekloyo nang pong kapetang etia bhat la soya contractor si tipo pusila tum bhat pachini lo don mangle to na tum dak pin pura lo nil bana pido bola hai pin pura lo kan troksi lo la pendak det kali Karbiang long along tina konsensi ta me se konsensi lo betai troksi betai nakya betai sikya konsensi manan ge ni tum dam bom lapen along tin nang hong wang ni nang hang dam nang ko rap si ke the ye tum CM MEC MLA lege the kali MP lege the kali ke the rap si ke the asi dang nang hang lo pulong te no hok ta dam tim Karbiang lo asi rada pan pheri pik rad nang hang lo dam ko dan rat tum nang akhir jume nang pilo tim Karbiang lo nang cerap nanti tim Karbiang lo siang de ruji pus ini dang ni lekar chasi dak hiri dak min singlong pararong kapatuak lamalong dak bang suri sira bang trok bang kurang piatum PSLC Congress ASC dan apan parti itu COC BJP parti mate tim Karbiang lo macam Sarasana thak pine pinang an kijoni tum dok lang mana thak nili along tina konsensi da do program continue do bom la somo se protimia ke mang do India ko dak 16 non ni ke dak bang ji ho 16 ne 15 ne dak protimia ke mang ateng kan mang le potanang ro ajun ni di kan nili konsensi se sanji na dum di portal to meda achora pe ji lam je pe choi ji la bengola sorni ni si ni to war pe ta nili ke chak kang do highlight to war ta kampang chengi khana ni joso Sir, nang ibanar dilang sir, kijur sik. Koila mati pen thang sirok beda matawar. Lain hala soci tuar kupima gute nili tak ajo nanga sangi ke nili CM den leke mang. Ang ton official program sini nili nanti. Isi bange longle pota keron. Ajo sangkok rat 4 sal leaders ke doan. Village hetman rong asar. Lapen ke student organization pen chenglo. Mane political party PSLC Congress ASC tame do den arju tum melo. Hala dake aju anchora peji lapen ke alang tumen lam chupe joi lapen hala so ke dak Karbiang autonomous council secretary ke doan officers ke doan engineers ke doan ta dak enjoy plan ko La non kibang jila MLA election bang non ating kurang te highlight ko sir. la tu chinlo na tu chinlo ke amda ani bang sigi joi nani sida congress long kidun ke bang nar ke gente pini ke dak CI habar chot lang nang tum theklong ke ani sia meeting pen ko sol mana tum dak nili so si sini pole e rada tum ke pini congress pan ke bihar long sonsil 243 mong si hata ke people rejected only 6 vet kalima kalang bolero humalang ta dak ke jang
মানে bolero human ansi lang do yang choke kali mangal